Program watch kun kauna batasan option PIO dan apollo ka waiting option speaker. O ngay sa palmamaila to sinti IDO at ka metan saksakarabe chon wait out of the wrong watch. Rupuagi ibang patch-patcho nilang amawa imenchi yang kriya sakaran wawo kapun bang kupuran na nilap sa machay coach. Chungal sakaran kay paniyo wow lap bang kupuran arok soko and pon peyo. Wow lap bang kupuran isanangkan ko. Bacho wan ko sa palmarlukan ko, nanalang ko, nangkanye ko. Wow choror to ko sa palmachay kap 9 pon pe, the Honorable Stevenson Joseph. Karyawan kap na, Honorable Francisco L. Juanes. Speaker and Pinong Kawata ko sa net kay sa kay 1 pon pe, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yamamoy Honorable Senators Cancoros. Son Kobung Labalap and Wayne Pompe, the Honorable Nelson Joseph, o Yamamoy Son Kobung Cancoros. Labalap kay T. Cancoros nan Pelian Chiak, Momotso o Government. Chungar wow and kaklalem chon Wayne Pompe yung isa, sa machanan kalan len masligan kalan watch. Rakach o Koros Pacho nan program watch. Misen warrior isa parang kaunuriya kutri isa limang. Sa pulmachay pinan ko sa net kay sa kay 1 pompe, bacho 1 chiya lamar nan ran kawalu and arach malbuya lamalam kasanti kasilipap and nanti and tatap watch, kulaka isak minichaisak isus pelen mensan, nan wasan buya lamalam, pelabalap nan Polonia. Sa pulmachay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, me bacho 1 ruchungatar buya lamalam watch. O kamo wekulo wan ruchungata sang wan baronte Senator Edgar. Puan san salang chon wen pompe me iroralap silu sang nan kalantaran ranwatch me pachatian ranwatch kachi o apali nan ran kawalu watch. Iroralap kayo yay unfinished business tatatong kan mapataw pa sa jawin sakla. Dan iroralap watch tatok riyaw masayang je apol. Kayo, yay, kamamatan, pagpag ng permesa, kwalo la pinyan, riyasak tayo. Makapese sangar Senator Net, metpit, Legislature repachem, o pacho pila pachotano lan pompe kasampal, Mr. Pius Atlee, dan nasa urun matalanim and ayo. Kamamatawach kamanaman sangar momotuisak ang pinong ko sa net kay sa kawan mo yung pompe. Nusus riesa kayo A o socha mauwa. Karyaw, yay kamamatan ko sa net ng okuwalisak labinyal riesa payo LDO. O karyaw o kayong sa klan watawat. Riya po kuya kayong sa klan watawat, ay meleta kamamatan ko sa netwatch, pilpasan to, kamamatan wag taglakan na ananape and pachem kamamatawach. Kamamatan wag taglapayo may tawan lang kamamatan ko sa netwatch, o ime pampilsan pa. Kamamatan wag taglanan pe okuwa na isa kriyaw labinyal riya isa klimaw, metoka Bombay Healthcare Plan, makapese sang Senator Net, Mawia Chairman ng Kamtiyan Rason Mao. Karyaw, yay kamamatan wag taglanan pe okuwa na isa klimaw, labinyal riya isa klimaw, metoka Matalani High School parking lot. Match kapese sang television te wali aban Matalani ka. Kasilu, yay kamamatan wag taglanan pe okuwa na isa kisu labinyal riya isa klimaw. Metoka onondan lenchuman pon te next point. Match kapese sang wali abekan and boy netch. Okay msakla, yay kamamatan wag taglanan pe okwisisag labinyal riya isa klimaw. Metoka Adaltan School Post o Nampe Memorial High School. Makapese sang Senator Latora. Rupuego kamamatan wag tagla pukach korose alalta ap mieche anana bentuk som tato kan katachakachiyam na miyeyer pukach aime letar kamamatan kosonet nanbe okuwalisak lapinyalrisak tayo antiyew kapantala ong yela malaman laka.
Iraralap karyao ye resolution kalantar ta kamumatan pagpangkan. Dan iraralap watch kamumatan pagpag yung mamiya. Me ye kamumatan pagpag nando wane isak tayo labanyal isak limao. Me toko wiyapan kanenen moni kan nampungan national government o way tayo NFSM. Match kapese sang senator Court mawiyat chairman ng kamtiyan moni. O kamanaman samar momotun sa watch no usus riyasak A o EOSO. Kaya sa klan rarala ye irachoror kan. Nan wiya lamalaman ran watch irachoror silu mamiya o imetan sansalta. Irachoror kayo sang senator Court. Nagkamakito kamtiyan moni ang kak. Tachang kamtiyan cheyan ko puen kakailaka inangan resolution nan pedmeisak silu labanyal riyasak tayo. O robot kito dyan ang wiya lamalamwach. Karyaw o kayong sa klan rachoror sang Senator Perez. Kayo, toka o paki, miscellaneous communication na o pulmesa kayo, labanyal riyasak tayo, ang kakop koyang kamtiyan siyan ko. O kayong sa klan, may toka kamumatan pagpag ng gawanay sa kayo, labanyal riyasak limaw. En kak popurpursang kamti o pachotiyang mon momotun sa kwach. Nisten warri sa kayo parang kamariya katri sa limaw. Sa palmachal pinong ko sa net kay sa kayo 1.20. Pachawan siya langar nan ram katuaw en aray chumaluya na malam kasanti kay silibak. En nantiyan tataw kwach na kulak isak minitri isak limaw sa belen mesam. Nan wasan uya na malam. Pelagalap nan Polonia. Speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi. Mepachawan richungata wiyala malamwach o kamawagulawlawan richungata sang Juan Paronte Senator Net. Ria buwago pachatian ranwach echmalan biyar quorum ayan san salong chonway usap may raralap tayo sang nan sapul machay kalantaran ranwach memumot unsap wach kachi o apali nan ran katuawach. Iraralap kayo, ye watape o alaltan sa machay chernel, 10 minutes and ran kaslu and wiyalamalambot. Iraralap karyaw, ye pil kalantar, te kamumatang ko sonnet ka. Tan iraralap watch, kamumatang ko sonnet tayo mamiya, o ime pansansan pa. Ye kamumatang ko sonnet ng peop kuwalisa kayo, labanyal riyasak tayo, LTO, ang karyaw o kayo sa klan matawat. Eri, pwede yan niya kamumatan, wag taglar yaw may tawan lang kamumatan. Kusonet watch, o bilalaltar, sang mumotungsak, and pinuko kusonet kaysa kay 1.20. Aime, eletar ng kayong kamumatan watch, wag tag sangar LTO o wiyalar LTRyaw. O kamanaman lang no usus riyasak A o EOSO. Are ye kamumatan kosonet nanto opkutwo isak tayo labanyal riyasak lima. Medpit one moni yo puan kak sawase onontan alakan nan wen kuchi. Mech kapese sangray wali abekan nan wen kuchi. Esil ye kamumatan kosonet nanto yok kulabanyal riyasak lima. Medpit isa pensong sawas. Kayong sakla, ye kamumatan ko sa net. Nandaryok kuyaw, labanyal riyasak limaw. Menisaman mo pit, isa pensong sawas, and ko sa net, kan ong pediyan. Legislator, pwede kachela plan po ko. Kamumatan kach koros al altar, ong watawat kayo. Irawaralap kasido, ye resolution kalantar. Da kamumatan pagpangkan. Dan iraralapot kamumatan pagpag riyaw na niya. Ye kamumatan pagpag nandawanay sa kayo. Labanyal riya sa klimaw. Medpit men kawait and pukotatongkan and kantan kawata kasunnet and buwan ponpe. Makapese sangar Senator Perez, mawiya chairman and kamtiyan chayan ko.
o kamananan sangar kuinin ko sanet kay sa kayo 1.20 no usus riya sa kayo a o socha na uwa. Are ye kamu matambak nan ba wana isak silula binyan riya isak lima. Me pit Bombay State Legislature and Kakyamuya member the Chowat Association of the Legislature Leadership for Unity of the States. The all for us. Mech kapese sang sabol macha speaker yamakuchi o bil kamanaman lar ne usus riya isak kayo a o bil socha na uwa. Kaim sa plan raralap ye irachoror kan. Irachoror kayu sang senator ratun. Ne pit kamakutin pechek om apol pen plastic. Mech kop koyamar kamtiyan. ENCR, the Environmental and Climate Relations o kamtiyan moni. Karyaw sang senator Mofik. Me pit pechek pengkosonet kan kamanamanta ap soche kapelebe. O kaim sakla sang senator Simram. Me pit pechek pen moni kan makamanamanta ap saibin chetatokla. Nisen wari isak tayo, darang kaunor yakutri isak limaw. Sapol macha speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi. Pacho wonder chingata ran kaisa kriyaw ang chiya benapasan to kasilpak. And nanti yung tatok watch kulak isa kalat ni mesa. Nan wasan mo yalamalam, pela balap, nan kolonya. Kwansan sa lamaw om way bakon winsak and wen ponpe. Ayet iraralap silusang nan sapol macha kalantar. Medbachatian ran watch kachi o apalinan ran kaisa kriyaw watch. Iraralap kayo. Yay report sang kamitikan. Tan iraralap watch report limaw namiye o ime tan senselta. Et yay report membe opkisili sa limaw lebinyan riye sa limaw. Meitan o kapese en kapnahan buin konbe echmol itit Mettoka Mr. Ermen Semes. Are ye report membe opkisili sa kono lebinyan riye sa limaw. Mepilnisaman mo moche itan o kapese itit mettoka Mr. Adalman Joseph. Esil ye robot membe opkisli sa kusu lebnyan riye sa klimaw. Mepilitan o kapese itit mettoka Mr. Emmanuel Rodriguez. Itit tapukach koros o important sap o robot pukach koros robot sangkam diyan sap mesenator latora pachawan muya chairman. O alaltar sang mumot unsak and pinong kokosanet kaysa kayo and buwan ponpe. Eblang ye robot ng dog pisilisak tuwaw labinyan riye sa klimaw. May itanong kapese kamumatang kosanet ng de opkuwali sa piso labinyan riye sa klimaw. May robot sang kamtiyan moni may senator card pachawan muya chairman o bilalaltar. Kaim sakla ye robot nembe opkupay sa lebinyan riye sa klimaw. Na robot sang kamtiyan rosan mo, me senator net pachawan muya chairman. Me itano kapese kamupitan peche, me kopkoyam kamitu watch me pit diagnostic center o match kapandala. Ireoralap karyaw ye pil kalantar da kamumatang kosonet kan. Dan ireoralap watch kamu matang kosanet tayo mamiye o ime bansan selpa. Et kamu matang kosanet nambe opkuwali sa piso lebinyan riye sa klimaw LTO. Om karyaw o pim sa klang watawat. Kamu matawatch pit moni kan NPTA. Kamu matang kosanet watch kamanaman sangar kuinin ko kosanet kay sa kawan buwan pompe no usu sa isak tuwaw eu so o eu soche sansan de abstain. Are ye kamu matang kosonet ng beslisa kriyaw lebinyan riye sa payo. Medpit sapol machay pocheten moni and pa riye kutriye sa payo. Mech kabese sang senator. Peres o alantar o watawat kayo. Esil ye kamu matang kosonet ng riye sa payo lebinyan riye sa payo.
Met pit sabi sendian o suwar. Mech kabese sang Senator Mofik o alalta rong watawat kayo. Kayo sakla, yay kamumatang ko sa net nende. O pukisi sa kiso, labanyan riyay sa tayo. Met pit kamaulan alagay nan way sa kwes. Mech kabese sang Senator Hardwick o alalta rong watawat kayo. Kayo sakla irauralat yay nomination te ititakan. Dan irauralat wat sansal me itita silu memye o imetan sansal ba. Itita kayo metoka Mr. Erman Semes o board and staff. So cheka chawan alete kamanaman and winung go sa net kaysa kawan win pompe no usus wano A o A sa klimaw so. Koreaw ye itit metoka Mr. Adalman Joseph. Mepil ni saman mo moche so cheka chawan alete kamanaman and winung go sa net kaysa kawan win pompe no usus tuwaw A o A sa Koreaw so. Pimsakla, ye itit metoka Mr. Emmanuel Rodriguez. Match mekachawan tiyar kamanaman ang mumot sa watch, nuso sa isa kwalu A o siluso. Nisten wari silisa parang kauno, riyakot riya sa klimaw, winong ko sa net kay sa kawan mo yung probe, kachawan siya lang, ngayon nan ram kay sa kwalu anaray chingaluya na malam kasanti, kasilibak and nantiyan tatawkwach. Kulok asak minich asak sipalan mensam nan wasan wiyala malam peilabalak nan kolonya. Sapol machay speaker yama buchi mepachawon richingata wiyala malam wach o kamo wagulawlawan richingata samwan paronte senator net. Erbuel ko pachatiyan ran wachay chingalan kuyar kuwarum ayan sansalong chomboy pakonan ponpe. May irauralat tayo wanan kalantar na bachotiyan ranwach kachi o apali. Irauralat kayo, ye standing committee report, the report sang kamitikan. Report riyaw mamiya o imabansan salta. Et, report nang occupy sa kayo, labanyan riyay sa klimaw. May itanong kapese kamumatang ko sa net nang okuwalisak, labanyan riyay sa tayo, LTO, Samkamtian Moni, may Senator Court Pachawan Muya Chairman, o alaltar sang mumotun sa watch. Are, yay report number occupy sa kriyaw, labanyan riyay sa klimaw. May itanong kapese kamumatang ko sa net number occupy sa tayo, labanyan riyay sa tayo. May report sang Kamtian Moni, o pil alaltar. Irauralat karyaw, yay unfinished business, tatawangkan me abon be sa ibinche unsapla. Dan irauralat watch, report ng kupay sa klabnial riyay sa klimaw, makatoko be sa ibinche unsapla. Na report sang Kamtian Rosan Muang, me Senator Net, Pachawan Muya Chairman, o pil alaltar. Kasi luyay kamumatang ko sa net kan tepil kalandar. Sansan na kamumatang ko sa net nando kuwali sa klabnial riyay sa tayo alteriyaw o karyaw o pem sa klang watawat. Kamumatawach pit kamaulan alakan ng kolonya taon. Mech kabese sang waliabekan en kolonya o kamanaman sangar mumotun sa en puinong ko sa net kaysa kayo en buin pompe na uso sa isak tuwaw A o EOSO. Are, ye kamumatang ko sa net nante opkuriyay sa tayo, labanyan riyay sa tayo, LTO o watawat kayo. Mech alaltar o watawat kayo o kupurpurlangar kamitian moni. Kamumatawach kabese sang Senator Coy. Kayumsakla ye resolution kalantar ta kamumatan pagpangkan. Kamungatan pagpag nanto wanay sa klimaw, labanyan riyay sa klimaw. Mesong-songan wakit resolution nanda limay sa klimaw, labanyan riyay sa tayo. Mawaktaklar sang na resolution nanda limay sa tuwaw, labanyan riyay sa klimaw. When kak sa wase, kamawi akwalpen
UNHSI, the Universal Newborn Hearing Screening and Intervention, the Kosong Salam Om Serpolelka. Match Pilkapese sang Senator Coyle o kamanaman sangar mumotun sa watch ni usu sa isang tuwaw A o socha na uwa. Ame checha utapan Roman Weeket ng Legislature o sa pilpagpapiche o luklupacha kupurakan koros o nan utapan Rongen na bangkong gacho at umur. Kalangan o Kaselelia.